bulle bari arguf garanu bal'ise yaanuhi yaa waa irraanfatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكم نجا فياجرتني بجنا جان رفتني غافي كبا إلمان أرومو أكم جرتن I know this too late مي وجين دبنا ما دبسي إيك كين بقى أبسي ماما كنا بمو أكسسا راجي بركنا يا جماعة قلنا كيسة تسبولنا قدين على باشي المور رماي شيراني كراف قلبي كي يغتني أكن سراجي توفي أدني Algoden ansirajita Algoden ansirajita Sifuden gichi kolita Sifuden gulli solita Sifuden dadar kolita Sifuden shalla kolita Sifuden shukutilita Sifuden sabbatalita Sifuden awwadalita Shirani Isado سيسني شير قد عميل ما نرمو أكم جرتان سراجتا مال قد إنا سراجتا سيفودين سرو كوليتا أكم نجا فيا جرتني إلمان أورومو بك جرت مرتسو نجيني كيا بك جرتني تيسن هاجهو ji'a jahaffaadha Hacaaluu sagalee keenya sagalee ummata Oromoodha ka eega dhabne Haceen dhugaa rabbitti 2020 is the worst year ever for all of us an akkasin jedha barri kun bara hedduu America keessatti illee namni 300 ol coronavirus-in dhumate akkasumatti addunyaa guutuu irratti now over 1 million lives akkasumatti obboleeyyan keenya yaangiin akka teenya bishaaniin nyaadhamatanii waa hedduutu addunyaa tanarra deemaa jechuudha. Areenni hundi hagana nurra gahe mana irraan baanu it is very tough time. Our country is in danger. Abiy Ahmed ummata keenya ajjeesaa jira. በጣም ህዝባችን እየገደለ ያለው አብይ አህመድ በቆሎ ተማሪ አማካሪ ቆሎ ተማሪን አማካሪ አድርጎ ህዝባችን እየጨረሰ ያለው ለሁለት አመታት የኦሮሞን ህዝብ ጨርሶ ዛሬ ትግራይን
አንድ ዘርን ለማጥፋት የተነሱ ናቸው። ይሄን ሁሉ የጊዜ ጉዳይ ነው፣ ጊዜው ይፈታዋል። እኛ ወያኔን ብንጠላ ግን የትግራይን ህዝብ እንደ አንድ ሰው እንደ ህዝብ አንጠላም። እንደ ህዝብ እኛ የኦሮሞ ልጆች ምንም ጥላቻ የለንም ከትግራይ ህዝብ። we'll pray together። የትግራይ ህዝብ ህዝባችን ናቸው። እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እህቶች ወንድሞቻችን ናቸው። የበደሉን ስርዓት ነው እንጂ ዛሬ የትግራይ እናት ላይ ቦምብ፣ ጥይት፣ የጥይት ሁርምታ በህፃናቶች ላይ እንዲወርድ አንዱም የኦሮሞ ልጅ ፍቃደኛ አይደለንም። አብይ አህመድ እነ ጀዋርን አስረው እነ ኦቦ በቀለ ገርባን ከ5000 በላይ የኦሮሞ ህዝብ አልቋል። ከሀጫሉ ሞት በኋላ ሀጫሉን ያስገደለው አብይ አህመድ ራሱ ነው። ዛሬ 6ኛ ወሩ ነው ሀጫሉን ካጣ ነው። እና ይሄ ነው ያለው። ጫሊ ማል ጀቴ ናፊንገል በሩንኬ አፋን ረኮ ሂንቀቡ ጀቴ አፋን ኦሮሞ ቆፈ ዱበዱ የቹ ኬቲ ሞ ናፊንገል ኤኒዌይስ በሩቴ ያስቲ አርጌት እንጀራ ላይቭ ሌሮ ባይ ዳፊን ዱፍኔ ይሄ ነው ያለው። ህዝባችን እያለቀ ነው። ሀገሪቷ ወደ ጦርነት ኢትዮጵያ ወደ ጦርነት ተቀይራለች። ከዚህ በፊትም ተናግሬ ነበር። ጁንታው ሌላ፣ የትግራይ ህዝብ ሌላ። አንድ መንግስት አብሽር ጫሊ ሆማ ሚቲ ኢሳን ዋን በርባደና ጀደኒ ኑቲ ረኮ አፋኒን ቀብኑ afan it is Amharic military language. Afan kun afan amarati miti afan military ti wa marayu Kenya jamale nuti rakkina afan hasauda hinqabnu በፈለገው ቋንቋ ልናወራ እንችላለን። እኛ የቋንቋ የመናገር ችግር የለብንም። እኔ ዛሬ ትግረኛ ባቅ አወራ ነበር። any language ማግረስ ይለኛል። የቋንቋ ችግር የለብኝም። ያ ኢልማን ኦሮሞ ደጋ ወይንስ ንቲማ አኒ ኤጋ ሀጫሉን ዱኤ ባይኤ ሀሚሌን ነቱቀሜ ቱሬ ላይቪ ከነሌን ኡፉ ባይኤዳ ዋን ባይኤ ኦኔን ተኛ ነቱቀሜ አፋን ረረኮ ሂንቀብኑ አፋን ከሚዩኒ ዱበና if I'm confused na goda commenting kesan please why ijolle Saudi Arabia kesatti ijollen Saudi Arabia rabbin isin habasu yero isin akkasitti waan hama keessa jiraattan baay'ee garaan kiyyana na boha onnenti yana cabti garu videoon isin dhengedda obboleetii intala oromo irratti akkasitti hojjettan sun waan baay'ee na aarsee ture. በእህት ላይ obboleetii teetirratti waan hin godhamtetu intala dhalaa takkarratti waan hin taane hojjettan. wanni sun nama aarsa. garuu sani jechuuni isin mara ijoollee Saawudii jirtanii jechuu miti. waan akkasii sanirraa of eegaa please. namni haadharraa dhalate namni obboleetii wajjin dhalate intala dhalaa takkarratti namni jaartii qabu waan akkasii intala dhala irratti hin godhu. intala dhala akkas godhuun gootummallee miti.
gootummaa hin ta'u. Rabbiin mana hidharraa isin haa baasu. Honestly, this is very sad. It's very sad what happened. Baay'ee garaa nama nyaata wanni Saawudii keessatti godhamaa jiru. Garuu waan biyya san keessatti walirratti godhaa jirtan viidiyoon Facebook kanarratti gadhiifame intala dhalaa takka irratti viidiyoo waraabdanii qaama qullaa isii akkas godhuun sammuun keessanuu sammuu akkam akka tahe baay'ee waan nama garaa nama nyaatu waan akkasii ittiin deebi'inaa please. Gootummaa miti. Maybe barumsan qabdan ta'a seerri waan ta'e hin beeytan ta'a. Biyyi Saudi Arabiyaa biyya mirgi namaa itti akka harree dhiitan ni beeyna. Garuu intala dhalaa takka qaama qullaa irraa baastanii dhayxanii dhalaa wajjiin rafanii deemuu waan biraati. Yoo isin waa balleessite loluun kabaluu waan biraati. Intala dhalaa qaama qullaa irraa baastanii viidiyoo akkasii godhuun keessan guyyaa sanbootaan live kanan seenne nin jibbe. Oromoo ta'utu nama jibbisiisa. Komentii keessan maraayyuu deebisuu hin danda'u dhiifama. Baay'een isin jaaladha ilmaan Oromoo. Live kanallee seenuu dhaabeetiin jira. Baay'ee hamilee itti live seenu hin arganne baay'een hin dhageeffadha malee hin seenu. Honestly, I love you all, ilman Oromoodha. Wanti walirratti godhamu sun dhaabbatuu qaba. Intala dhalaati irratti waan gootummaa miti. Qaamni saalaa ka dhalaa intala dhalaa akkasitti butaanti irraa gabbaastanii akkas gootan sun qaama saalaa ka keessan dhalattanii haadha teessanii jechuudha. Maaliif yeroo san sammuun keessan waan hin yaadneef or sammuu itti yaaddan waan hin qabneef waan akkasii gootan. Kanaafuu Rabbiin isinit dallanee mana hidhaa sanitti isin guure ta'a. Garuu Rabbiin isin haa baasu. Honestly, I don't want to see you like that. It's very sad. Live kana seenuu dhaabeetiin jira. Dubbattuus dhaabeetiin jira. Baay'ee we are in struggle. Jawaar hidhaa jira. Obbo Baqqala Garbaa hidhaa jira. Ilmaan Oromoo kun ajjeefamanii kun hidhamanii jiran. Wanni ilmaan Oromoo irraa gad xiqqaate tokkollee hin jiru. We are in very tough place. So kanaafu maal godhuu qabna jedhaati wal gaafadha. Walitti siqaa wal gaafadha. Hanga namni walitti maal jedhan afaan Oromootti wal waanyitan waanyoo jechuudha. Arsiin akkas jetti wal waanya namni wal waanyoo haga wal waanyitanitti haga anatu sii beeka waliin jechuu dhiistanitti haga waan an siin jedhe dhageeffadhu waliin jechuu dhiistanitti. It is very tough. We went through a lot in this Oromo struggle. Joollummaa keenyarraa jechuudha. Keessattuu barri 2002 it's very tough for all of us. We lost Hacaaluu Hundeessaa. We lost so many lives in back home. Oromoo 100,000 oliitu hidhaa jira. Yero COVID-19 kanatti jechuudha. Yero every single morning ajanduma gannu dhiisan. Lammaa Magarsaa areeda dheeressee dhufe. Kunu areeda kiyyaa gaga'u gartanii. Ciradheen beeku eegaa COVID-19 kun seene. Kalaas natti tole areedni kiyya ofirraa hin itti dhiise. I love it. I'm not going to cut it. I'm not going to cut it. Lammaa Magarsaa areeda dheeressee dhufe san wal jalaa fuutaniitiniin akka ajandatti haasoytan.
That's not supposed to be our agenda. A lot of people are dying back home. Namni keenya dhumataa jira. Oromoon yoomuma walirratti duuluu kana dhiisna. Yoom walirratti duuluu kana dhiisna wal waanyu takka walitti miqqanyaahu jedhan warri Harar. Walin miqqanyaahu walirra duulu anaatu sii beeka jechu waanan siin jedhe dhageeffadhu waliin jechu tiyyaatu kee caala jechu wal waanyu jechuudha. Hanga kun dhaabbatutti ammallee keenya wanni itti fufaa jechuudha. I know it's very late night right now. Wal waanyu dhiisa. Garaa bal'adhaa. Tokko tokko dhageeffadhaa. Waliif garaa laafa. Umrii kiyya kana keessatti waa hedduu qabsoo uummata Oromoo kana keessa dabarsinee jira. Dhugaa isinitti himuu barbaaddanii ijoollee taanee barataa kutaa 5 kutaa 6 taanee waa'ee uummata Oromoo dubbataa turre Jawaar faa wajjin jechuudha. Ijoollee taanee jechuudha. When we were kid waa'ee uummata Oromoo sirbina. Gaafa kutaa 8 kutaa 9 jiru waa'ee uummata Oromoo sirbaa turre. Kai ati Oromoo kai ni yaadadhaa nu dhufanii gurra nu qabanii barsiisaan jechuudha. Ana Jawaar Jamaal Jawaar Muhammad jechuudha. When we were kid kutaa 7 kutaa 8 kai ati Oromoo kai ar'aa miti boruu jecha guyyarraan guyyaa lakkaawwachaa usuun cal'isuun. Siigalee jecha kana hunda keessa dabarre jechuudha. Takkaan dhiifne sanirraa illee kuni abboota keenyarraa nutti as dabre. Warra kaleessa Facebooka kanarra finneettu ar'aan tana baala sulxaana tahe warri akka Hangaasaa Ibrahim ar'a Jawaarfaa mana hidhaa jiran jechuudha. Warri nam Facebooka kanarratti live streaming isa affeeraa ture yoon sobe isin ni beeytanii jechuudha. Waggaa tokko dura waggaa 2 dura jechuudha. Waa'ee qabsoo uummata Oromootiif dubbanna waliin jennee ar'a isaan biyya Kanadarraa Ameerikarraa galanii baala sulxaana tahanii arra Jawaar keenya faan hidhaa jiran jechuudha. I grew up with Jawar. Mostly ijoolleen tun ajjeefaman ijoollee baay'ee osoon biyya san jiraadhee takka anaafillee du'uma jechuudha. Maybe back in 2015-16 keessa du'uun danda'a najjeesuu danda'u maaliif biyya san keessatti waa'ee uummata Oromoo kana faamilii keenyarraa waan as gaheef I'm not going to sit and watch. Biyya Ameerikaa jiraachuun anaaf biyyi kun akka shelter akka wanni itti lubbuuti ya dandamte yeeti wanna yaa jechuudha. Dhugaa jirtu isinitti. Wali waanyitan walitti miqqanyummaa yaaddan isinitti hima Oromoo. Wal duuba waan hamaa walirratti haasoytan anatu sii beeka waliin jettan ati naa gadi waliin jettan akkamitti isini dabarti. Walirratti waanyitu waan hamaa walii haasoytu nama tokko yoo waan isaa gaarii haasawuu dadhabde callisi waa'ee isaa hamaan dubbatin isa boodaas karaa islaamatti illee
akka foon namaa nyaateeti jaamiti namni wal hamattan namni tokko sibira taa'eetiin yoo nama hamate yoo ati deemte sillee hamatuun isaa hin oolu namni sun ignore it amantii walillee walii kabaja amantiin tokko kiyyatu caala kiyyatu sirriidha jettanii abbaan fedhe waan fedhetti haa amanu islaamnis kristaannis muslimnis amiin martinuu jechuudha namni dhagattillee yoo amane siimiti ka isaan gaafatu rabbii ol ta'e warreen nama arrabsitan argina warra amantii nama arrabsitan argina an muslima walakin amantii namaan arrabsu amantiin kiyya sirriidhaa kee badaadha namaan hin jedhu ani amantirrattillee nama jahabaa tahuu baadhu faamilii muslimarraa hin dhaladhee muslimummaaniin guddadhee ammallee muslimummaaniin jira ani amantirratti nama jabaadha jechuu kiyyaa miti haga amantii namaa kabajjutti namni amantii namaa arrabsu ka ufillee arrabsee jira ati amantii tee kabajuuf ka namaa kabajuu qabda wanni kun hundi yeroo baay'ee sammuu keessan keessa jiraachuu qaba if you respect me and I'll respect you maal jedhu ummanni Ameerikaa if you attack me and I will attack you namoota baay'ee amantii namaa arrabsitantu jira namallee akka waan ufii sirrii judge me if you are perfect you are not perfect but you judge me nama judge gootan qilleensa irratti nama arrabsitan komantiidhaan muslima taate muslima arrabsita amantiin ka akkana jaas siin hin gahu it is none of your business wanjala hojjetaa jirta nama arrabsuudhatti ati akka waan ufii keetiif qulfii jannataa namaa kennitu jechuudha this is not wanni akkanaa ta'uu hin qabu nama jaajjiin godhina namatti murtii hin kennina namatti hin faradina amantii namalleen arrabsina namni amantii namaa kabaju ta'ufillee ni kabaja yoo amantii namaa kabajje teetillee ni kabajaa jechuudha yoo amantii tiyya naa kabajjen teesii kabaja kiristaanis amantii tiyya kabajuu qaba anis amantii kiristaanaa kabajuun qaba waan fedhe haa ta'u waaqeffataas haa ta'u ortodoksii haa ta'u pheenxees haa ta'u gosa barbaade haa ta'u jechuudha waan barbaade sanitti amanuu mirga qaba jechuudha it is his right ilmi namaa kun mirga qaba mirga bashannanuu qaba mirga amantii qaba mirga dubbatuu qaba mirga waan barbaade ta'uu qaba jechuudha kan nama jaajjii godhu rabbii ol ta'e qofa dhugaa rabbii Facebook na jibbisiisee ture especially for the last 6 months we lost a lot of lives we lost Hacaaluu Hundeessaa we lost thousands of Qeerroos back home abdii mucaa arsii ani naman arrabsu ani naman arrabsu gaddeebi'ee nama maqaa jijjiirrate ammaati abdii mucaa arsii maqaan kun maqaa kee isa sirrii miti no matter what maqaa barbaadde baafachuu dandeessa garuu baalagee blocking godha sadarkaa sanitti gaddeebi'ee naman arrabsu anyways kana caalallee waan baay'ee dubbatuun barbaadu my last message to my Oromo people, my Orthodox Oromo people. I just want to show you this very quick on my computer.
let me show you this very quick. እስኪ ሜሴጅ አለኝ አላህ ወይ እግዚአብሔር ጋድ በሁሉም ቋንቋ ነው የሚሰማው በሁሉም ቋንቋ ነው የሚሰማው ፈጣሪ አፋን ኦሮሞን ይሰማል በአፋን ኦሮሞ ይመለካል በአፋን ኦሮሞ ይቀደሳል በአፋን ኦሮሞ ይዘመራል በአፋን ኦሮሞ ይጸላል መጸለየት ማለት ነው ይጸለያል ግን ማን ነው አማርኛ ብቻ የእግዚአብሔር ቋንቋ ያደረገው እስኪ ንገሩኝ ክርስቲያን ኦሮሞ በአፋን ኦሮሞ መጸለያት አይችልም እስኪ ንገሩኝ ማን ነው እግዚአብሔር አላህና ኦሮሞ መሃል ትራንስሌሽን የሚያስፈልገው ለምንድን ነው እግዚአብሔር ፈጣሪ ለኦርቶዶክስ እህቶች ወንድሞቻችን ነው ይሄ ሜሴጅ እግዚአብሔር አፋን ኦሮሞን አይሰማ ላሳያችሁ እዚህ ኮምፒውተሬ ላይ okay guys sorry I have to show you so አሁን sorry ይሄ ይሄን ቸርች እዚህ ቸርች ውስጥ እግዚአብሔር ፈጣሪ አይሰማም ወይ የግድ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ብቻ መሆን አለበት በአባ ገዳ የተሰራው ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር አይሰማም ወይ እስኪ መልሱልኝ እዚህ ቸርች ውስጥ ፈጣሪ አይሰማም ወይ ፈጣሪ አፋን ኦሮሞን አይሰማም አማርኛ ብቻ ነው ወይስ ምንድን ነው guys ንገሩኝ እስኪ tell me ፈጣሪ አፋን ኦሮሞ አይሰማም ወይ እኔ የሚገርመኝ ነገር ታቦት ኦሮሚያ ላይ ብቻ ነው እንደሚወርደው ፈልጎ ለም መሬት ፈልጎ ከሰማይ የሚወርደው እኛ ታቦት ትግራይ ላይ ሲወርድ አላየንም ታቦት ጎንደር ላይ ሲወርድ አላየንም ከሰማይ ወይ ጎጃም ወይ አማራ ክልል ላይ ሲወርድ አላየንም እንዴት ነው ታቦት ለም መሬት መርጦ ከሰማይ የሚወርደው ይቅርታ አድርጉልኝና ስለ እምነትም ማውራት ፈልጌ አይደለም ምን አይነት ታቦት ነው ከሰማይ የሚወርደው ታቦት ለም መሬት ፈልጎ ባሌ ላይ ይወርዳል እንግዲህ ያንን የመሰለ መሬት ላይ ታቦት ሲወርድ ምናምን ሰብተናል እኔ አርሲ ውስጥ ነው የተወለድኩኝ አረዋጉጉ ድሮ በልጅነታችን ታቦት ወረደ ምናምን ነገር ሲባል ጨምጨምታ ሰምቻል ታቦት ይሄንን ሻዋንም እንዳለ ወርዶ ጨረሰው ቧንቧ ሲፈነዳ መሬት ስር ጸበል ወጣ ይባላል እንግዲህ ይሄንን ሻዋ እንዳለ ቧንቧ ሲፈነዳ ጸበል ወጣ ጸበል ፈለቀ መሬቱ ይታጠር ቤተክርስቲያን ይሰራል ነው የሚባል እንዴት ነው አልገባኝም ጋይስዬ እኔ የሰውን እምነት መንካት ፈልጌ አይደለም የኔን እምነት አይ ሪስፔክት ያንተም ሪስፔክት አደርጋለሁ እኔ በጣም እምነት ላይም በጣም ስትሮንግ ሰው አይደለሁም ነገር ግን የሚሰማኝን ነው ማወራው እኔ አዳማ ነው ያደግኩኝ አዳማ ላይ የሆነ ጊዜ ታቦት 04
ላይ ወረደ ሲባል ሰማሁ። ልጅ I was kid እንዴት ነው ታቦት መሬት መርጦ የሚወርደው ነው ጨዋታው። I'm not trying to be stupid. ይሄ ነው። ለማንኛውም ገለቶማ ዋና ደገ ይፈተኔ ፊ ኢልማን ኦሮሞ እኔ ስለ እምነት ማቅሸሽ እምነትን ለመንካት አይደለም ከናንተው ጋር ዲስከስ ለማድረግ ነው የመጣሁን። ቴንክ ዩ ስለሰማችሁኝ። ያው ሀጫሉን ካጣነው 6ኛ ወራችን ነው። በጣም እሱን እናስታውሳለን አብረን። ጅራ 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 ባይ ዘ ዌይ የአርሴናል ደጋፊ ነኝ። አርሴናሎች አላችሁ ኢትዮጵያን ኪንግ ምን ነበር ያልከኝ? ኢትዮጵያን ኪንግ እስኪ ንገረኝ። ቀለል አድርጌ ልጠይቅ። እኔ የማንም እምነት ሪስፔክት አደርጋለሁ። እንዴት ነው እንዴት ነው ልተው ለዛሬ ተዋል። ምክንያቱም ተናግራችሁ ሰው እንዲናገር ነው የምታረጉት። እሱ ነው ችግሩ። ተናግራችሁ ሰው እንዲናገር እኮ ነው የምታረጉት። that's your problem እኮ ተናግራችሁ እኛ ደግሞ ትክክለኛ መልስ እስኪ በቃ ናአላ እስኪ ዞር እኮ ነው መመልስልህ። ምንም ችግር የለው። ስድብ ባንሳደብም ምክንያቱም እኔ ወርጄ አልሳደብም። የኔን ቪዲዮ እየቆራረጣችሁ ስድቤን እዚህ ላይ እንድታውሉ እኔ ዮኒ ማኛ አይደለሁ። እኔ የዩቲዩብ ጡረተኛ አይደለሁ። እኔ ተሳዳቢ አይደለሁ። ወንድ የኦሮሞ የአርሲ ልጅ ነኝ። በፈለከው እንትን ልመልስልህ ይችላል። ነገር ግን ባንተ ደረጃ ወደ ታች ወርጄ አልሳደብም። ምክንያቱም እወርዳለሁ ወደ ታች ብሳደብ። ስድብም ከሆነ 900 ኩንታል አለ ቤቴ ውስጥ ችግር የለውም አመጣልሃለሁ። ግን ወርጄ አልሳደብም። ስድብ እርፍና መሆኑን አይደለም። ተሳድበናል፣ ተረባ ምናምን እንትን ብለናል። ነገር ግን እዚህ ቪዲዮ ላይ ወጥቼ ተሳድቤ ዝቅ አይደለም ወደ ታች። የኔን ስድብ አባቴ እንዲሰማ አልፈልግም። ምን የመሰሉ ከፋሚሊ ነው የተወለድኩኝ፣ የተከበሩ ከጀግና አባት ነው የተወለድኩኝ። ልጅ አሜሪካ ላይ ቁጭ ብሎ ይሳደባል ተብሎ ቪዲዮ እዛ እንዲሄድ አልፈልግም። ምክንያቱም አንተ ስም ቀይረ መተህ ትሳደባለህ። ወርጄ እንድትሳደብ ነው የምትፈልገው። ከደና ፋሚሊ ስላልተወለድክ ነው የምትሳደበው። ነገር ግን እኔ አንተ የጻፍከውን አይቼ እንድሳደብ የኔ ቪዲዮ ይቀመጣል። ከዛ በኋላ እየቆራረጡ እኔ ስድብ እንደተሳደብኩኝ እንትን ለማድረግ ነው። በዛ ወደ ታች አልወርድም።
ሌላ ቦታ ፈልግ ከዚህ ውጣ እያልኩ ነው። you are in the wrong place ከዚህ ቦታ ውጣ። እኔ ዘር አለኝ፣ ዘሬ ኦሮሞ ነው። ዘር አልባ አይደለሁም። አይ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊ በል ማለት አይቻልም። ኦሮሞ ነኝ ኢትዮጵያዊ ነኝ ማለት እችላለሁ። አይ እንደኔው ዘር አልባ ሁን ማለት አትችልም። ኢትዮጵያ ዘር ናት፣ ሀገር እኮ ነው። በዛ ነው የማውቀው። ሆነስሊ ኢትዮጵያዊ ነኝ እያልኩኝ ነው ሲጠይቁኝ፣ ኢትዮጵያን ኦሮሞ ነኝ ኢትዮጵያዊ ነኝ እኮ እላለሁ እኮ። ኢትዮጵያ ኪንግ ብለህ ትመጣለህ ስምህ ማለት። ተው እንጂ ጀለሲ፣ ተው ጀለሲዬ ተው። አይበጅህም፣ አይጠቅምህም። እቺ እንኳን እርድና I mean, I don't know. ያራዳ ልጅ ነኝ ትላለህ። አባቴ እርድናን እስከ መጨረሻ ነው የምናውቀው፣ እስከ መጨረሻ እና አከሲ ጀዋር ኬኘሌ ኒባሃ አብሽር ቀብሶን ተኘ ኢትፉፍቲ ሃጬ ኬኘሌ is one of my hero kuni barame qadru ana fi jawar ture asitti yomiyu obboleyen keenya daganne himbeeynu kuni guyyaa dhaloota isaa tokko wajjin kabanyee turre. አይናችሁ ሚደማ አውቃለሁ። this is me and Jawar here in America. this is me and him here in America. እኔና ጀዋር ነው ኢትዮጵያ ኪንግ። ሁሉ ነገር ለኛ አዲስ አይደለም። ፖለቲካም ውትድርናም ውጊያም ኤቭሪቲንግ እኛ ጋር አዲስ አይደለም። እያየ ነው። ይሄ ነዚር ነው። ተው ይሄ ተው ይከብዳል። ይሄ ይከብዳል። ተው ይሄ እኔና ጀዋር ነው። ይሄ 2016 ውስጥ ነው not 17 so ብዙ ትናለን። ይመቻችሁ። ይስንት ያቶሎ ኢልማን ኦሮሞዳ ይሄ የኮሮና መድኃኒት ነው። ምንድነው የሚባለው? ይሄ ኢትዮጵያ ኪንግ ይሄ ኮሮና መድኃኒት የኮሮና መድኃኒት ነው ይሄኛው። ይሄ ሀገር ቤት ነው። ወንድሜ ሞቶ የሄድኩኝ ጊዜ ነው። ሶ ይሄ ምንድነው የሚባለው? ማልጃማ ወንኩኒ አፋን ኦሮሞቲ ዳዋን ኮሮና ኩን ማልጃማ አፋን ኦሮሞቲ ጦሲኜ ጀደሞ ማልጃማ ኩን anyways ጢቆ oops ጢቆ ይስኑማን ኮፈልቺሰ ጀቲ ሰንረቲ anyways ነገያና ቡላ ወልቲ ዋኝና ሂጥቸው ጀደማ ሂጥቸው ኢምቤክ ጦስኝም ብቅልቲ የለ ዑመር ሱለይማኑ so okay anyways ነገያና ቡላ ወልቲ ዋኝና ዋኞን ጅዱ ተይሰን ሰኒኒ ጋፋ ወኒ ኑራ በያሬደ ከነለ ፍራ ጥቀስና ስራ በሬደናን ጀናን ፍራ ትዲስ አሬደ ደገን ያሬደ ጭሩ ፍራ ይችላል this is very long ነገያም ቡላ ciao good night